Ei, hola a tothom. Sí? Em sentiu? Sí. Sí, Okay, perfecte. vale, mutejats tots. Hello everyone, thank you for being here tonight. Gràcies per ser aquí a la primera classe de cuina organitzada pel Catalan Institute of America i sponsoritzada per Yondu Culinary Studio. Thank you for being here tonight to the first ever online cooking class organized by the Catalan Institute of America and sponsored by Yondu Culinary Studio. El meu nom és Jaume Viernes. Intentarem que aquesta classe sigui un cook-along, o sigui que vosaltres pugueu cuinar juntament amb mi i que al final de la classe tinguem tots els plats fets. This will be a cook-along session, so you will cook along with me, and hopefully by the end of the class we will have the dinner ready. Okay, we got some wine and cava, so we are excited to taste these Catalan dishes here. Okay, first things first, turn on your oven to 400 degrees Fahrenheit. Lo primer, engegueu el vostre forn a 400 Fahrenheit, 200 Celsius. Vaig engegar el meu. Ok. Avui es tracta de fer una classe de cuina catalana fàcil. Today is an easy, simple and easy Catalan cuisine. At the Catalan Institute of America, we don't think that cooking a Catalan dinner should be a project. You should jump on your car or the subway and go all the way to Calustians or the España or Mercado Little Spain to get your ingredients. No, we don't want this. We want to do a simple next corner grocery store or bodega, neighborhood bodega, whatever. So, tots els ingredients que farem servir avui són ingredients que podem trobar a qualsevol botiga del barri sense tenir que anar a botigues especialitzades o tota aquesta pesca que coneixem prou bé. Creiem des del Catalan Institute que es pot fer cuina catalana adaptant-nos als ingredients locals. Ojo, això no vol dir ficar ketchup a la paella. When we mean adapting to the local products, we mean like being flexible with what ingredients we put on our dish. This doesn't mean like adding ketchup to your paella, because this is fusion cuisine or confusion cuisine. Okay, so we don't want to do this. We want pure Catalan flavor to our dishes. Volem que els nostres plats tinguin gust de català, però adaptats a la realitat local. Sí? Vale, després d'aquesta introducció d'aquest rotllo, només dir-vos que la classe està sponsoritzada per Yondu Vegetable Umami. No sé si, aprofitant el descompte que us hem posat, heu comprat Yondu. I don't know if you got Yondu online. If not, you can use salt instead. I'm not going to use salt. I'm going to use Yondu instead of salt for all the dishes that I'm going to prepare today. Okay, so you will see how Yondu works. Yondu basically is an umami cooking sauce. It's an all-natural umami cooking sauce. It's plant-based, gluten-free, totally natural, no additives, no ingredients artificials. És un flavor booster, it's a flavor shortcut. Okay? So, farem servir això. Okay. La primera cosa que farem serà posar a rostir les verdures per fer romesco. Farem un romesco molt senzill i... Tens el spotlight? Ok. Posarem una mica de paper d'alumini, aluminium foil on a baking sheet. Ok. I posarem els tomàquets, 4 tomatoes. Unfortunately, tomatoes are not good in winter. Is what it is. És el que hi ha. Els tomàquets són pilotes vermelles que hi ha al supermercat i no tenen gaire gust, però els farem servir igualment per fer aquest romesco. 4 tomàquets, una cabeça d'alls, garlic head, i un pebrot vermell. El pebrot vermell el rentaré una miqueta. Li passaré una aigüeta. Està prou net, però li passarem una aigüeta. Tal qual. On a baking sheet without olive oil or anything. Just like this, and we bring this to the oven that we preheated at 400 degrees. Tenim el forn a 400 graus i el posem
45 minuts. O sigui que, hopefully, quan estiguem a punt d'acabar la classe, això pitarà, o el mòbil. Jo posaré el mòbil, poseu les verdures al forn i set up 45 minutes in your timer. Vale, 45 minuts. Okay. Sí? Teniu les verdures al forn? It's cool that I can see you, so I'll wait for you. Just put the vegetables in the oven. Cool. All right. Yeah, so while we are roasting the vegetables for the romesco, we are going to prepare the dessert. Okay? Prepararem les postres. En català es diu les postres, no el postre. Les postres. I aquestes postres són crema catalana. Sí. Tenim preguntes si l'all ha de ser pelat o no. No. Garlic head, a la cabeça d'alls, directe al forn. Don't peel the garlic. Don't peel anything. Tomatoes, red bell pepper, and garlic head straight to the oven. Don't peel it. Okay. Crema catalana. Catalan custard. First thing we are going to do is, this is the ultimate crema catalana recipe, by the way. This is a method of doing crema catalana, which is really traditional, but it's improved after a long research that I did with a team of chefs and scientists when I was working with Ferran Adrià at El Bulli restaurant. So we tried to improve crema catalana technique, and this is what I'm going to show you today. Okay? M'heu entès tots, no? Vale. Per fer la crema catalana, aquesta recepta, que és molt bona, 1 litre de llet. Les llets, milk in the US is not 1 liter. Oh, so uncivilized. It's only 946 milliliters, but that's fine, okay? So we are going to use 1 whole half gallon. This is half gallon, right? 1 quart. Okay? Yeah, not half, 1 quart. Posem la llet en una cassola. Tot el pot. 1 quart de galó. 950 mil·lilitres, 1 quart de galó. I si voleu, afegiré una miqueta d'aigua. En el mateix pot de llet, res, un rajolí d'aigua per acabar-lo de netejar i ja farem el litre. Just a tiny bit of water inside the bottle and we make 1 liter. Llet sencera, 3% de greix. Depèn de vosaltres. It doesn't make any difference. I mean, difference using whole milk or skim milk, it's the obvious difference. I mean, whole milk is always better for flavor. Skim milk is always better for your body. So it's up to you. Okay? I use whole milk all the time for this kind of dish. Okay. Aromes, flavorings, canyella, embranca i llimona. Okay? Cinnamon and lemon. Lemon zest, we're going to put a little bit of lemon zest, like, pots the spotlight aquí? Una quantitat així. Mireu, fixeu-vos que tallo la llimona sense agafar la part blanca. The lemon zest without taking the white. Okay? Una quantitat així. Not too much because lemon is really, really powerful. Okay? Lemon zest and cinnamon. Quantity of cinnamon, like this, 1 stick like this. Okay? I sucre, sugar. I'm going to use white, wicked, refined sugar. Okay? You can use like sucre integral, però jo crec que és millor fer servir sucre refinat. Ja sé que és molt dolent. 1 cap de sucre. És molt dolent. Again, bad for your health, good for your spirit. Okay? Refined sugar. 1 cap de sucre. 1 litre de llet, una mica de pell de llimona, una mica de pell de canyella i 1 cap de sucre. Sí? Això ho remenem una miqueta
amb un batedor i engeguem el foc. Turn on the heat like medium-high, kind of, okay? Medium-high. A part, in a bowl, we are going to put 5 tablespoons of cornstarch, okay? 5 cullerades, tablespoons, de maïzena. De fet, posarem 5 i mitja. Depèn de com la vulgueu de consistent. It depends on your preference of thickness of the custard, but like between 5 and 5.5 tablespoons of cornstarch. Okay. 1, 2, 3, 4 i 5. Va, i una propina. And the tip, 20%. Okay. See? Do you have the maizena in the bowl? All right. So now I'm taking this milk with sugar and I'm going to pour just a tiny bit, like a quarter of a cup to the bowl, just enough to melt the maizena, the cornstarch, okay? Like this. Easy, okay? See? You melt barregeu el cornstarch, la maizena, amb aigua, sí? Amb la llet. I pugem el foc de la llet fort ara, Posem-lo fort perquè volem que la llet bulli amb la canyella i la llimona. We want to bring up the milk to boil with the cinnamon and the lemon. Okay. And now it's time to crack the eggs. Take one strainer, un colador, el posem així, a sobre del bol, i cascarem els ous. We're going to use, it's up to you guys. You can use from 6 to 12 eggs. I've seen all kinds of recipes. To me, the perfect ratio is 8 egg yolks. We are going to use only the yolk. Okay, so we take the eggs. You know how this works, right? So you crack the egg, and then you just open it and separes el rovell de la clara. Separem el rovell de la clara i el posem a sobre del colador. El volem colat, perquè així evitarem que els embrions de l'ou caiguin a dintre de la crema. Okay? We have to put the yolk on the colander. Like this, we will sieve out the embryons, com es diu? This white thing of the egg. Okay. 1, 2. Aneu bé? 3. Carefully. Crema catalana. The other day I had an American chef friend for lunch at home, and I did this crema catalana, and it blew his mind. He was like, wow, how do you do this? Is this crème brûlée? No, això no és crème brûlée. La crema catalana és entremig de la crème brûlée i de la custard anglesa. Una crema catalana is somewhere in between French crème brûlée and English custard. And I guess this tells a lot about Catalans ourselves, right? Somewhere in between France and England. Des de luego no hi ha res a Espanya que s'assembli a la crema catalana, Nothing to do with the Spanish dessert. Pregunten amb què has barrejat la maizena? Amb llet. He barrejat la maizena amb un quart de cup de la llet que estava escalfant. 5 ous. Aneu bé? 6 ous. Look after the milk. Watch out. You know what happened with the milk, right? If it starts boiling, it will overflow. Sortirà de la... Si us bull massa la llet, us sortirà de la cassola. Digues, hi ha una pregunta? Sí, quants mil·lilitres són un cap?
De llet, 200 mil·lilitres. D'aigua o llet són uns 230 mil·lilitres. I la Sandra pregunta si pot utilitzar algun altre crema en lloc d'ous. Sí, pots passar dels ous. You can skip the eggs if you are like, if you want to do a vegan crema. She's allergic to eggs. Yeah, so you can skip the eggs and you will have a white crema catalana. That's it. And you can add just a tiny bit of turmeric for the color, okay? But just, I would say like a quarter teaspoon, just a pinch of turmeric to add the color if you have it, okay? Però, si no sou al·lèrgics, us recomano els ous. 6, 7... Aneu bé? Sí, pregunta la Mireia si el sucre va a la llet. El sucre va a la llet, sí. Hòstia, tant parlar. It happened to me, you see? Okay, so once the milk boils, you turn up the stove, the heat. Quan la llet bulli, pareu el foc. La Míriam pregunta si pot utilitzar almond milk en lloc de whole milk. Sí. Almond milk, oat milk, any milk you want. Okay, netegeu bé. Okay. Val. Ho teniu? Sí? Doncs ara, amb el mateix batidor que estem remenant la llet, fem passar els ous a través del colador. We pass the egg yolks through the sieve, like this. All right? Making sure you take good advantage of it. Els aprofiteu bé. Val? Sí. Rasqueu per sota, sempre, aprofitant bé tot. I stir the egg yolks with the milk and the cornstarch. All right? We save the egg whites for another day. You can make a cake, una merenga, l'elaboració que vulgueu, amb els whites, amb les clares. Sí? Teniu bé? Ei, aquí surt el Domènec, Saluda, Domènec. All right, so the milk has already boiled. La llet ja ha bullit. Now taste it. Taste this milk. Grab a spoon. Oh my God, that's so good. It tastes like llet merengada. Okay? Just this milk itself, if you chill it in the refrigerator, it will be a great drink for summer. Llet merengada. Val? Si la refredeu a la nevera, aquesta llet sola és una beguda fantàstica a l'estiu. Com que ja té el gust de la canyella i de la llimona, el que farem és treure la canyella i la llimona a fora. No les volem perquè després agafa massa gust. Remove the lemon zest and the cinnamon. We don't want too much flavor. If this was a custard, an English custard, it will be made with vanilla. But we make it with cinnamon and lemon. If it was a creme brulee, it will be made with nata, cream, and baked in the oven. But we make it with milk and in the stove. Sí? Esteu preparats? Preparati? Ready? Okay, so let's move to the stove again. We have the milk with the aroma, and we have our eggs with milk and starch, okay? So now it's time to bring it to boil again. So turn on the heat again, torna a engegar el foc i
farem bullir la llet. Ara, atenció, quan la llet bulli, pararem el foc i ficarem els ous a dintre. No volem que els ous bullin amb la llet, perquè llavors és quan ens queda una crema atruitada i massa espessa. Volem que els ous tinguin gust de fresc. When the milk starts to boil, like really boiling, heavily boiling, we will turn off the heat and add the mix of the eggs inside, stirring constantly. We don't want the egg yolks to boil, because then we do kind of scrambled eggs with the milk. We want fresh egg yolk taste, right? El Marc pregunta si necessitava bullir la llet amb la canyella i llimona. Sí, senyor. Els has d'arrencar el bull i després treure la canyella i la llimona. Ara arrencarem el bull i li ficarem aquesta barreja dintre. In the meantime, while this is starting to boil, we are going to prep the bowls to serve the crema catalana. Prepararem els bols. Agafeu alguns bols que tingueu, tipus bols de l'esmorzar o bols de la sopa, i la posarem a dintre. Sí, jo tinc aquí uns bols normals. Mira, això ja bull. Prepararem els bols. With this formula, you should get around 6 servings of crema catalana. Amb aquesta fórmula fas uns 6 servings, que som la gent que estem aquí, no? By the way. Okay, so now the milk is boiling. Pay attention now. Ara és important. Ara és el moment. La llet està bullint. Mireu, acostaré la càmera més, així que es vegi a tope. Reality show. Està bullint la llet, val? Paro el foc i poso la barreja d'ous a dins, remenant sense parar, remenant. Tot a dins. I veureu com s'espessa. Si s'espessa, és que ha arribat als 95 graus, que és la temperatura de pasteurització. Perfecte. Està perfecte. Oh my God, that's so good. I love this. Sí? I ara, directament, ràpidament, a dintre els bols. Ràpidament, a dintre els bols. No deixeu reposar. A dintre els bols. Volem que es refredi ràpid. Això és clau, també, perquè així tindrem un gust fresc de rovells d'ous. Ràpidament, a dintre els ous. I els que no fiqueu rovells d'ous, doncs cap problema. Tindreu també una crema impecable. I ara no escurem massa perquè això és pels petits de la casa. El que queda a la cassola ens ho mengem ara mateix. Okay? This is the best part of the crema catalana, okay? Making. So what's remaining in the pot, it's, oh my God, that's so good. You want to try? Oh, perdoneu, els hi passaré aquí als petits de la casa. Domènec, Marta, aquí teniu culleres. Què? Us ha quedat bé això o no? Està bo? Is it good? So there's no excuse to not entertain your guests with the crema catalana next time. Ok. Molt bé. Deixarem la crema que reposi aquí. Then you can adjust the recipe. If you like it more fluid, you can reduce the cornstarch. Instead of 5 tablespoons, next time you can put like 4, 3. Si voleu fer natilles, poseu només 2 tablespoons. Si voleu fer crema pastissera per una coca, poseu 6 o 8 tablespoons. Do you have a question? Yes. Judith is asking, why do you have to push the eggs through the strainer? Can you just mix it before adding it to the cornstarch?
First of all, we mix cornstarch with milk because cornstarch is harder to mix with the egg yolks because the egg yolks are really high in fat. So if you mix cornstarch and egg yolks, it will go lumpy, farà grumolls, ¿vale? That's why we mix cornstarch with milk first, and then we add the egg yolks on top. We pass the egg yolks through the sieve because we want to keep out the embryons, com es diuen? Say again? No, l'embrió del rovell, la part aquella blanca dureta, the embryon, yeah. The only reason we want to pass the egg yolks through the colander is because we want to take out the embryons, this little hard part, just because it's disgusting and I'm picky. But you can just put it straight in. Una altra pregunta, per què no ho poses a la nevera ja? No. You never want to put something hot into the fridge straight away. Never. Even if it's a soup or any dish. No poseu mai coses calentes a la nevera. Vale? Encara que sigui un bol petit, posar una cosa calenta a la nevera pot espatllar la resta de coses que teniu. Les neveres són un ecosistema molt fràgil de fred i posar una cosa calenta dintre is very disruptive for the refrigerator to put something hot inside. So, la crema catalana, next to the window, if you want, especially these days, okay, and it's going to cool down real quick, and then you can put it in the fridge. When it reaches room temperature, you can put it in the fridge, okay? All right. El següent plat que farem serà el bacallà. Bacallà i no va dir res. Yeah. I got codfish. You can buy codfish or haddock. Yeah, unfortunately, we don't have this high quality salted codfish that we have in Catalonia. No tenim el bacallà salat que tenim a Catalunya. And yeah, fish in New York is a drama. It's not good. It's tasteless. And in the best case is tasteless. Usually it's very fishy. Sí, no tots podem anar al Farmer's Market cada setmana a comprar peix, on és una miqueta millor. Farmer's Market, which is the best quality, will be a mediocre quality in Catalonia. We know this. Stop complaining about the fish in New York, okay? This is a midland, an oyster's land, okay? Stop complaining. You know, Catalans always. We are going to do something about it. Agafem el codfish i aquí tinc, per exemple, unes 2 racions. Doncs agafarem el ganivet i 3 racions farem d'aquí, va. 3 racions. I el posarem en una plata de forn amb una mica de paper de forn. We're going to place it in a oven tray, oven sheet with parchment paper. Okay? A la base, una miqueta d'oli d'oliva. Extra virgin olive oil for everything. Here I'm using arbequina, which is easy to find in grocery stores here, but you can use any olive oil. Sí? Ens pregunten des del Brasil que allà el tenen salat, quantes hores s'ha de salar? Ah, amigo. Com es diu bacallà en brasileny? Bacalhau. O bacalhau! No. S'ha de dessalar. Ara t'imagines que em fico a parlar. We're going to switch to Portuguese. Hope you don't mind. No. Has de posar mínim 48 hores. Si compreu bacallà salat, 48 hores. Durant aquestes 48 hores amb aigua, el poseu en un bol amb aigua a dintre la nevera, i durant aquestes 48 hores, com a mínim, heu de canviar l'aigua 2 vegades. Per tant, el poseu el bacallà salat a dintre de l'aigua. Això a Catalunya, al Brasil no sé com és de salat, però en principi més o menys amb això estareu salvats. Tot i això, quan hagin passat les 48 hores, agafeu un pessic de bacallà i tasteu-lo. Si el trobeu massa salat, l'heu de deixar una estona més. Per tant, el bacallà és millor sempre quan el vas a cuinar fer-ho a l'avançada. 2 o 3 dies abans el poses a remullar per si un cas. Aquí farem servir bacallà fresc. Codfish o haddock són 2 tipus de peix que s'assemblen. El codfish és bacallà i el haddock s'hi assembla molt també. El deixem aquí. I ara prepararem, so this is the codfish,
And now we are going to prep the garnish, which is espinacs a la catalana, ¿vale? Catalan spinach. But we are going to adapt it to the local market because they say intelligence is the capacity of adaptation. So we are going to adapt the espinacs a la catalana. How we are going to adapt it? Com ens adaptarem? Jo he comprat baby spinach. Sí? El Marc pregunta, diu, el seu haddock té pell, passa res? No passa res. No passa. De fet, la pell del bacallà és molt bona, Tu el poses directament aquí. Els que no teniu iondo, una miqueta de sal per sobre. Jo posaré iondo. If you don't have iondo, sorry about that, you just put some salt, okay? Just sprinkle some salt. I'm going to use iondo instead. Enciam, com es diu això? Espinacs, spinach, okay? About 4 cups of spinach packed. So when I say one cup, I mean like this, okay? 1 cup like this, packed. 1, 2, 2. Això de l'híbrid m'està menjant el coco, 2, 3. Ui, m'he quedat curt. I 4. M'he quedat curt de spinach. Catxins. Wait a second. Vinga. I 4 cups. Vale? 4 cups de spinach. What else do we need to do espinacs a la catalana? Sí. Pregunten pel iondo, si seria com la sal. Sí. Amb glutamat monosòdic. No. Iondo is MSG free. So what we do is a 3-month fermentation process to organic soybean and 8 different vegetables. So we do a triple fermentation. We use 3 different bacteria to extract all the umami flavor from vegetables. With this, what we achieve at the end is a natural source of umami flavor with no MSG. You can use MSG instead, but I highly recommend Iondo. Tenim dues més. El peix el talles a tacos? El peix l'he tallat a racions així grans, Big, like 1 serving pieces more or less, Talls grans. Sí? I també preguntaven si l'havies posat al forn, però... No. Aquí. Primer farem els espinacs a la catalana. Què porten els espinacs a la catalana? Panses, raisins. I have these fancy white raisins, but you can use any kind of raisins. I'm going to soak them in water for like 3 minutes. Okay, so just cover them with water. Cobriu-los amb aigua. 3 minutets, res, just perquè no estiguin massa secs. I normalment els espinacs a la catalana es fan amb pinyons, panses i pinyons. Això és català. Traditionally, in Catalonia, we do it with pine nuts. But it happens that pine nuts are so bad here compared to our standard and so expensive if we go for the Italian ones. Podeu anar a Italy i comprar pinyons italians, però estem parlant de preparar un menjar català una nit entre setmana. No volem anar a Itàlia a gastar-nos un dineral en pinyons, per tant, farem servir ametlles, que és el d'aquí. We are going to use almonds. And it's still very Catalan and actually a better option than using cheap Chinese pine nuts. Quantitat de panses? Quantitat de panses, jo diria un quart de cap. Val. I all, important, garlic, una dent d'all. L'all ja sabeu com es pela, li traieu el peduncle i el pelem amb compte. Atenció, avui us donaré un truquillo perquè les mans no us facin olor després de tallar l'all. Que això és
Una cosa que va molt bé, sobretot si tenim una cita. Si estem preparant això per una persona especial, if this is a date night and we have our girlfriend or boyfriend coming over for dinner, we don't want our hands to smell like garlic. So I'm going to give you a tip to avoid the garlic smell in your hands. But first of all, we are going to cut the garlic, okay? Somebody asked about knife skills. I'm always using big knives like this, okay? I highly recommend you to use big knives. Us recomano que feu servir ganivets grans. Potser no cal tan gran com aquest, però sí que és millor sempre tenir un ganivet una miqueta gran a la cuina. Val? The most important is the way you hold the knife with your hand. El més important és la manera d'agafar-lo. Vale? Si voleu agafar pràctica amb el ganivet, l'heu d'agafar bé. There are many different ways to hold the knife, but only one good, proper way. Okay? Some people hold it like this. If you hold the knife like this, you don't have control. It can go astray. Okay? Se'n pot anar cap als costats i no tens control del ganivet. Algú l'agafa així. La manera correcta d'agafar el ganivet és pel fil. You want to hold the knife by the blade, like this. Okay? The handle is just to hold your hand. El mànec és només per arrepenjar la mà. En realitat, el ganivet s'agafa pel fil. Val? Si l'agafeu pel fil, teniu control total sobre el ganivet i no us tallareu a vosaltres mateixos, vale? Perquè és com una extensió del braç. If you hold it by the blade, you will have full control on the knife, and very rapidly, you will start cutting without looking what you do. I remember the first day of cooking school, I arrived home and I said, hey, look, Mom, I can cut without looking. This is not skills. You learn it the first day is holding the knife properly. Per tant, tallarem l'all fent rodanxes fines, d'acord? Like this. See? And now, attention, don't rub your hands. No us fregueu les mans. Noteu que les teniu plenes d'all? Oloreu. Oh my God, no ens agrada. No us fregueu les mans, sobretot. Anem cap a la pica, engeguem l'aigua i deixem que l'aigua corri per les mans. Let the water run through your hand without rubbing it. Don't rub your hands. Let the water run through your hand. Now smell your hand. No more garlic. Okay? As easy as this. Some people will say, lemon, parsley. And now you can rub your hands. And the garlic smell is gone. This works as well for onion. Okay? Sempre que talleu ceba o all, mai us renteu les mans, encara que sigui amb sabó, fregant. Val? Sempre primer deixeu que l'aigua corri i després se n'haurà anat l'olor d'all. Sí? Okay, so now el que farem serà venim aquí al foc i prepararem els nostres espinacs a la catalana. Engeguem el foc. Sí? Posem una miqueta d'oli d'oliva, com una tablespoon. Extra virgin olive oil always for everything. Deep frying, stir frying, dressing. Posem les ametlles. Escorrem les panses una miqueta. Ja les tenim una miqueta, que han agafat una miqueta d'aigua. Hi ha gent que les posa amb licor també, amb rom, amb el que vulgueu. Posem la paella a tope, high heat with the almonds. Okay. Preguntes fins aquí? Aneu bé tots? Sí? Do you also roast the pine nuts? Yeah, if it's pine nuts, it's the same. You just have to be more careful because, they get burned easily. With the almonds, it's a little bit safer. Però torrarem les ametlles una mica. Quan es comença a escalfar, how do we know if a pan is hot enough? We just put our palm on the pan. Per saber si una paella està calenta, quan anem a saltejar vegetals o anem a tirar un bistec o un peix a la paella, com sabem si està prou calenta? Perquè ja sabem que si no està prou calenta ens quedarà bullit tot, no? Put your hand on the pan. If you feel it like the heater at home, si està calent com el radiador, no està prou calent. Ha de ser calent com la llar de foc. Quan acostes la mà a la llar de foc, que sents aquella escalfor que quasi et crema la palma de la mà, el palmill, perdó, això és el que volem, d'acord? Per tant,
hot pan, and we slightly stir the almonds. Pregunta l'Àlex quantes ametlles i la Carmen si has posat l'all. No, només les ametlles amb oli. Ametlles és com mig cap. Mig cap d'ametlles. Un grapat. I l'Estel pregunta si has posat les panses. No, ametlles i oli. Estigueu atents, No, és broma. Pregunteu el que vulgueu. Ametlles i oli només, Quan veiem que està calent i comença potser a fumejar una mica, baixem la temperatura. Són ametlles crues aquestes, perdoneu. Esteu fent servir ametlles crues. Si algú ha posat les torrades aquí, no passa res, però aparteu-les del foc. Volem que les ametlles crues es fregeixin una miqueta. També les podríem trossejar, si ho preferiu, però a mi m'agrada, de l'ametlla m'agrada molt la textura, per tant m'agrada l'ametlla sencera. If you prefer, you can chop the almonds first, but I like the crunchiness of the whole almond. So that's why. And I like to keep things easy, right? So, okay. Ara que l'ametlla ha estat fregint un minutet o dos, afegim l'all. Sliced garlic. Together with the almond. Okay? I remenem. Ara vigileu que no volem que es cremi. Oh, noteu l'olor com surt ja? That's amazing. Remeneu l'all. Heat is like medium high, Remeneu l'all bé. Noteu l'olor d'all com puja. Encara fa olor d'all cru. Still smells like raw garlic. We want it to smell like roasted garlic. Okay? Una mica torradet. Hi ha gent que als espinacs a la catalana també li tira un rajonet de moscatell o de conyac. Està bé. Nosaltres ens l'estalviarem. Avui és una classe de cuina catalana feta fàcil per poder fer cada nit. There's no excuse not to cook Catalan in a weeknight dinner. You can put together a dinner in no time, just keeping things easy. Okay? You want to entertain your guests with Catalan specialities. That's why we are Catalans. Okay? Vale. Quan l'all comença a rostir-se, afegim les panses. Digues. Pregunteu. Pregunta que quant de moscatell li agrada. Vale. Ara, després de les panses, un pensament de moscatell. El que seria una mica menys de mig xupito, de mig xarrup. Vale? Afegim les panses. Mireu. Quina meravella, això, Vale? Sí, veieu que l'all està una mica rostidet, que no ha cremat. I tenim les ametlles i les panses. Oh my God, that's great. Doncs ara afegim els espinacs. Agafem els espinacs, els posem a la paella i els espinacs no els volem coure massa. Només volem que wilted. Okay? Només volem que es wiltegin. Ara ja no sé ni parlar català. Només volem que s'aixafin, que no estiguin cuits, però tampoc que no estiguin crus, però tampoc volem els espinacs massa cuits. Només volem que perdin una mica el volum. Fins i tot, mira que us diré, apagueu el foc. I amb la calor residual de la paella ja s'acabaran de fer. Ara, Yondu, vegetable umami, or salt. Okay? I do prefer Yondu. What Yondu does is highlight the natural flavors of ingredients. So with Yondu, spinach will taste more spinachy, more flavorful. Yondu is this savory seasoning sauce. About one tablespoon. Yeah. You can do it eyeball, ho podeu fer a ull, però seria com una cullerada de Yondu, més o menys. I acabem de deixar que Ara noteu, quan heu posat el Yondu, noteu, els que l'heu posat, noteu com puja una olor, diguem, sabrosa, que ja et fa ganes de menjar. This is the magic of Yondu, this flavorful aroma that just pops out. Vale. Sí? Veieu com estan els espinacs? No estan molt cuits i aixafats, Estan perfectes. Això ho podríem servir com a side dish. This can be a side dish. Today we are going to use this
to make our fish, our New York fish, flavorful. Okay? Veieu? Mireu quina meravella, eh? No em digueu que això no és una passada. So I'm going to put some yondo to the fish too, just a tiny bit. Just drizzle some yondo on top. Una miqueta de yondo per sobre del peix, o sal. Una miqueta de pebre negre, si voleu, si en teniu a mà. Sometimes I use garlic powder on the fish too. If you don't have it, it's fine. Just una miqueta de pebre negre i col·locarem els, com es diu això, els espinacs a sobre. Vale? A sobre de cada tros de peix, un bon grapat d'espinacs. On top of each piece of cod, a bunch of spinach. All right? Like this. This looks delicious. Recordeu que el peix està cru, eh? The fish is still raw. We're going to cook it in the oven. We have the oven at 400 degrees because we are cooking the veggies for the romesco. So we're going to take advantage of the heat to cook the fish. Aprofitarem la calor, que per algú som catalans, no engeguem el forn, si no l'aprofitem ben aprofitat. Sí? Mireu, mireu quina meravella. Oh! Això és per plorar, de bo. I ara cap al forn. Atenció, quan coem peix al forn, com aquest, if we want to cook fish in the oven, like portions of fish like this, 400 degrees, less than 10 minutes, definitely. It's like, depending on the oven, but from 5 to 10 minutes. De 5 a 10 minuts. We don't want the fish to be overcooked. We want the fish, we rather eat the fish raw inside or rawish than overcooked, especially if this is like mediocre fish. Okay? Per tant, tenim el peix al forn, netegem una miqueta. Important, tip for lazy people. If you clean before, you don't have to clean after dinner. Okay? There's nothing more annoying than seeing all this pile of plates in the sink after dinner. All right? Molt bé. Sí? Esteu tots a punt? Teniu el peix al forn? You have the fish in the oven? Oh my God, there are some pro people that are looking, yeah, come on, Jaume, come on, hurry up. Yeah, I miss, we are running out of time. Anem a treure les verdures del forn. Take out the vegetables from the oven. The vegetables for the romesco. Okay. It's 2 minutes. All right. I think it's fine. We're running out of time. And leave them at room temperature for 5 minutes. We don't want to burn our fingers. In the meantime, we're going to wash the lettuce. You got frisée or chicory, so we're going to wash it. Netejarem l'enciam per fer el xató, la xatonada. La xatonada que es barallen els de Sitges i els de Vilanova, es barallen per veure qui va ser l'inventor del xató. I els de l'Hospitalet de l'Infant també n'hi ha que es barallen. Jo no sé qui va ser l'inventor, però és una de les amanides més bones que tenim. El romesco és una salsa que està super de moda. If you go to a cool restaurant in Brooklyn, they probably have romesco. They don't even know that it's Catalan, something we are doing wrong. La Mireia pregunta si pots recordar quanta estona d'estar el bacallà al forn. Menys de 10 minuts, between 5 and 10 minutes. Menys de 10 minuts, entre 5 i 10 minuts. Oh my God. M'estic tornant boig amb la traducció simultània. Bueno, agafaré les parts més blanques, que són les que m'agraden més, i netejaré això molt ràpid, real quick. Netegem l'escarola. I la assequem. Podeu fer servir el que vulgueu per assecar l'escarola. Si teniu un catxarro d'aquests, ara se l'haurà escatxarrat, ja veuràs tu.
Ja està, perfecte. Posarem l'escarola en un bol. Així, molt bé. I quins són els ingredients pel xató? Normally, they use anchovies. I got tuna today, canned tuna, so we are going to open a can of tuna, keep it simple. Escorrerem una miqueta l'oli. L'oli de les llaunes de tonyina normalment no és gaire bo, encara que sigui d'oliva. Per tant, prefereixo escórrer-lo i posar el meu propi oli d'oliva de Siurana. We drain the olive oil out of the tuna and we mix it with the frisé, amb l'escarola. Posem la tonyina aquí dintre. Què més? Què més posem en una amanida d'aquestes? En un xató. Olives, olives. Faig servir olives franceses. Ulala! El Pere pregunta si la temperatura la mantenim a 400. Sí. Per cert, el bacallà ja deu estar, falta una miqueta. Mireu el bacallà com està. Si veieu que està transparent encara, li falta. Si està ja blanc, mate, està a punt. Anava dient, olives franceses. Jo he trobat aquestes olives que s'assemblen a les arbequines però amb negre. Es diuen niçoise, però podeu fer servir qualsevol oliva. Fins i tot les olives Goya, que són com molt horribles, també podeu fer servir el que vulgueu. Olives niçoise. Vinga, cap dins. I ara només ens quedarà fer el romesco. Estic enrotllant molt avui, A veure, com fem el romesco? Jo el faré amb un food processor. Podeu utilitzar un Turmix o un morter. You can use an immersion blender or a mortar and... com ho dieu? Pestle and mortar. Jo ho faré amb això perquè sóc un tio modern. De fet, m'agrada més, a casa faig servir el immersion blender. Llavors, agafarem tomàquet, traiem la pell, amb molt de compte de no cremar-nos, li traiem la pell al tomàquet i cap dins, tot sencer, així. Pam. Tomàquet. Un tomàquet. Vigileu, no us cremeu, Be careful, don't burn your fingers. Sí. Tomàquet. Dos tomàquets. M'estic cremant, Porteu bé? Està ben cuit el tomàquet o no? La pell fora. 3 tomàquets. Mira, jo posaré només 3 perquè són molt grans, aquests tomàquets. If the tomatoes are too big, use only 3. El Pere demana si pots tornar a dir què has fet amb la tonyina. Què n'has fet de la tonyina? La tonyina l'he escorregut i l'he posat al bol de l'escarola, amb l'amanida. Aquí. Bueno, no sé si es veu, però... Aquí, tonyina, escarola, olives, I des del Brasil ens pregunten, en Celsius eren 200. 200 graus Celsius. Pelem el pebrot també, per pelar el pebrot amb molt de compte també de no cremar-nos. Veureu que la pell surt fàcilment, se separa fàcilment de la carn. Normalment fem servir nyores. In Catalonia, we use ñoras or romesco peppers. But again, we don't want to go all the way to Kalustins to get ñoras, okay? I live 10 minutes away from Kalustins and I don't even go there. I use pepper. This is something that I've learned here because Americans do romesco with pepper and it's actually pretty good. Pebrot, cap dins, sencer, peladet, sense llavors i cap dins. I ara ens queda l'all. L'all.
garlic. Traiem una miqueta la pell de fora de l'all. Sí. El pelem, com qui diu. I agafem els grills, un grill, veus? Veieu, un grill, l'apreto i el poso dintre. Un grill no, un gra d'all. We just add the garlic, like squeezing it into the food processor. Yeah, sorry. Així, perfecte. Agafem cada gra d'all i l'esqueezegem. Perdó. No sé el que dic. M'enteneu, no? Posem l'all a dintre, ja està. Vinga. I la gent està dient que no t'atabalis, que estan molt contents de passar el dissabte a vespre amb tu i que ho passis molt bé i que ells van endarrerits, per tant, ja va bé que ho facis poc a poc. Això és la meva dona, gràcies, carinyo. Allò que hem dit, L'all va dintre i ja tenim totes les verdures a la picadora. Vinga. Romesco. És una salsa molt fàcil de fer. Romesco is very easy to do. And you can use it for many different things, okay? Remember, we have roasted tomatoes, roasted peppers, and roasted garlic in the food processor or the mortar or the whatever you are going to blend it with. Tenim aquí dins. Quins són els ingredients del romesco? Ametlles torrades. Now it's time for the toasted almonds, okay? This is, I don't remember. Vaig a mirar l'Instagram de Yondu, que tinc la recepta allà, que la vam penjar. Seguiu-nos a yondu.us i, a més, les fotos dels plats que feu... Ui, el peix! Ara que dic plats que feu. Està perfecte. Oh! Amazing. Aquí tinc el peix. Perfecte. Les fotos dels plats que feu, etiqueteu, pengeu-les a Instagram i etiqueteu el Catalan Institute. És @Catalan Institute a Instagram. A veure, el romesco. El nostre Instagram és una passada. @yondu.us. 4 tomatoes, 1 red bell pepper. He posat 3 tomatoes perquè eren molt grans. 1 head of garlic. La tenim. Half a cup of toasted almonds. Aquí, cap dins. Què més diu? 1 slice of bread. Tinc un tros de pa sec, pa de pagès sec. Potser 1 slice és una mica massa, ara que ho veig. Depèn de com sigui l'eslice, però sí, posaré mig slice. Després, si fa falta, en posarem més. El pa sec, cap dins. Què més? 3 tablespoons of olive oil. Això és poc. Nosaltres posarem 4 because today is a Catalan. 1, 2, 3, 4... Volem que vagi bé d'oli d'oliva. 4 tablespoons of olive oil. Vinegar. Sherry vinegar. I'm going to use sherry vinegar. I know sherry vinegar is... No, it's not hard to find, but it's not everywhere. If not, you can use any like sweet vinegar, not Modena vinegar, okay? Like Bragg's apple cider, for instance. It's good for romesco. Tablespoons pregunten si són les de sopa. Sí, tablespoons són les culleres de sopa. Que hi ha algú des de Catalunya? No, des de Brasil, catalans des de Brasil. Culleres de sopa. Perdó, with all my due respect. Tenim 1 tablespoon de sherry vinegar, una cullerada sopera de sherry vinegar. 1 tablespoon of sherry vinegar. And, of course, Yondu. 2 tablespoons of Yondu. You know, romesco with salt is not the same. Yondu will highlight the umami, natural umami flavor of tomatoes. It really does. Pregunta'ns kombucha. Han posat i kombucha. Entenc que es deu referir si poden substituir alguna cosa. This is too much for me. I mean, it's like beyond. You can use kombucha instead of vinegar. It will be a super cool
romesco, but I'm not sure. I'm not sure of the result. I mean, it kind of makes sense, but I don't know. Just try and let us know. I l'Àlex pregunta que quant de vinagre. Una tablespoon, una cullerada sopera. Però si després cal més, posarem més, eh? Què passa aquí? El punt de picat depèn del vostre gust, eh? I'm going to add the rest of the bread. Afegiré la resta del pa. Digues, sí. I pregunten també si no tenen iondo, què fan? Sal. Primer comprar-lo. Primer comprar iondo, importantíssim. O sigui, deixeu la classe. No. Podeu posar sal, que és el que els catalans posem de tota la vida. Jo només poso iondo, és una upgrade. Iondo és una millora. I ara el provarem. Sí. I el Marc diu que té unes olives allà que no sap on col·locar-les. Les olives a l'amanida, les hem posat a l'amanida. Aquí estan. Marc, les olives a l'amanida. Provarem el romesco. Don't trust the recipes. Trust your taste. This is like Luke Skywalker in Star Wars, treu la computer. Tu has de sentir el gust. No us fieu del que jo us dic, fieu-vos de la vostra intuïció. Jo vaig a tastar-lo. I la Sandra ha fet servir kombucha i diu que ha funcionat, però que és realment fort. És bo. Li falta una miqueta de vinagre. Una miqueta de vinagre i li falta una miqueta de iondo. Però és realment bo. Ja està. Ja ho tenim. Doncs bé, ara l'únic que ens queda és anem apartant coses. Vinga, ja tenim el romesco fet. Aquí tenim l'amanida. Tenim, recordem, l'escarola, la tonyina i les olives. I ara l'amanirem amb el romesco. La quantitat, la que vulgueu. A mi m'agrada el romesco, I like romesco like rustic. A mi m'agrada el romesco que es trobi encara trossets d'ametlla. Si ho voleu més fi, tritureu-lo més, així de fàcil. Chateau is a well-dressed salad, so don't be stingy with the romesco. No sigueu garrepes amb el romesco, foteu-li perquè el chateau ha de quedar ben xop de romesco. Sí. Alguna pregunta? Estem bé. Estem bé? Vale. Ve de romesco. Això, els americans flipen pepinillos amb això. Això no ho traduiré. Els encanta el romesco. Tot ben remenat. I ho posarem en un plat maco. Remember, this is a date night, so we want to use the best plates we have available. A nice plate makes things taste better. Okay, so I'm going to plate this romesco, this chateau. Make sure I take some olives. Okay. Quina meravella, per favor. Sí. Llàstima que les càmeres aquestes online no mostren els colors gaire bé, però això és una passada, una autèntica meravella. Amb aquesta quantitat que hem fet n'hi hauria d'haver prou per 2 persones. Aquí tenim l'amanida chateau. Una altra manera d'aprofitar el romesco és, avui no ho faré perquè ja no em queda temps, scallions. Scallions a la paella, fregits a la paella. Allò, 3 minuts és com els calçots. Mira, què carai, faré scallions també.
Oi que no tenim pressa, que és dissabte? Cap ni una. I que ha de nevar, no hem d'anar enlloc? No sé si teniu plans d'anar por ahí. I la Veronique pregunta que how long can you keep the leftover of romesco? Romesco do you want the official version? The official answer is 3 days. Okay, this is the food safety advice, 3 days. In the real life, because it's it's cooked and it has a lot of olive oil and vinegar, romesco can be kept up to 1 week in your refrigerator without a problem, and plus you can freeze it with no problem. So you can do a big batch of romesco and freeze it and take it out as you need, okay? So I'm going to do a calçotada to go. Tallaré una miqueta l'obert dels scallions, perquè si no, no m'hi caben a la paella. Si teniu grill, doncs ho feu al grill. I'm going to do a calçotada. Posarem una miqueta d'oli d'oliva a la paella. Oli d'oliva verge extra, arbequina. El podeu trobar a la majoria de botigues. Mireu bé. L'oli d'oliva és una d'aquelles coses que val la pena rascar-se la butxaca una miqueta because it's really difficult to find good quality olive oil in the United States. You can find expensive olive oil, but good quality is really difficult because olive oil is a very fresh ingredient. You should consume olive oil of this year. If you have a bottle of wine and a bottle of olive oil, drink the olive oil first. Always, okay? Olive oil don't last more than a year in perfect conditions. So most of olive oil that we get here is actually a year old. Unfortunately, there's no better way to do it, okay? So it's the import process, it's what it is. Okay, so super hot pan, scallions, more scallions. And we want to char them, we want to burn them. Like a calçotada. Farem una calçotada, per tant, volem que els scallions es socarrimin. Sabeu que la calçotada normalment es fa al foc, eh? Normalment, if you've been in Catalonia before, in winter, you've probably been in a calçotada. This is this burned onion, kind of. Okay, so I'm going to plate the fish in the meantime. So, així, ara. Vinga, jo agafaré I'm going to use a espàtula. Faré servir una espàtula i donem una volta als scallions, a la paella. Oh, quina meravella. I wish we had scallions in Catalonia. We don't have them. We only have spring onions, ceba tendra, però no és el mateix. Els scallions són una meravella. Tenim alls tendres, cebes tendres, però no tenim això. Okay, so I'm going to plate this with the spatula nicely on the plate, taking the fish with the spinach, okay? I a més, ho podem acabar amb una miqueta de romesco també, vale? Perquè per això el tenim. Scallions ben recremats. Podem acabar-ho amb oli d'oliva, això seria la versió healthy, així, una miqueta. I després, ja que tenim el romesco, li podríem posar unes llagrimetes de romesco. Embrutant el plat una miqueta, I això es converteix en un plat ultracatalà. Romesco, espinacs a la catalana, li direm codfish Puigdemont. És el catalan, super catalan... Ah, perdó, no. Can be Illa, Puigdemont, com es diu el de Vox, Garrigosa, codfish Garrigosa. No, queda amarga una mica. Si li posem Vox, repeteix. No, jornada de reflexió, poca conya. Aquí tenim un plat ultra català que els nostres amics americans els hi farà la boca aigua. Aquí tenim els charred scallions. Els posaré també en un plat maco.
Els posarem aquí. Mira, això. Així. Vale? Posarem aquí el romesco. If you do romesco in summer, it will taste way better just because tomatoes are better, okay? We always want the romesco to be fluid. We don't want it to be too thick. So if it's too thick, just add a little bit more of olive oil because we want to dip the scallions inside, okay? So here we go. Calçotada in no time for a weeknight dinner. Okay? Mira, farem així. Mireu, mireu. Mireu quina meravella. Aquests scallions que... Sí, veieu? Això ho vaig fer fa poc amb una colla de cuiners americans i els hi va encantar. People love this. So good. Another one. Toquem bé. No vaig posar scallions a la llista de la compra, Perdoneu. Next time. Bueno, guardeu el romesco i aneu demà. I la Míriam pregunta si posa sal als scallions. No. Igual que els calçots, tampoc els hi posem sal. Well, so we only have one thing left to do, which is burning the crema catalana, cremar la crema catalana. I know some of you already have the torch, and some of you just bought it for today. Thank you very much. Funny enough, the torch can be found in the smoke shops. I was crazy going to Williams-Sonoma, all these places, and I didn't find a torch anywhere. And finally, I got it in the smoke shop next to my house. And also, you can use this to light your bong if you smoke weed, and so it's multi-purpose, okay? I'm sure you do. Today is Saturday. Okay, so posem aquí la crema catalana. Posem una miqueta de... Atenció, per cremar la crema catalana, no poseu massa sucre a sobre, perquè llavors us queda aquell vidrot de sucre molt dur que no agrada, fa crec a les dents i molesta. La capa de la crema catalana ha de ser una capa fina i molt subtil. Watch out. We want to burn the crema catalana with a very thin layer of sugar on top. We don't want a lot of sugar. To do so, we have to be very careful when we sprinkle the sugar on top. Okay, so, yeah. Preguntes? Sí, la Míriam pregunta si la Maria de Chateau va primer i després el peix, com a main dish. Yeah, today we are making the traditional Catalan course, which is starter, main course, and dessert. I pel romesco, en Luca, podries recordar com has fet per posar-hi l'all? Perquè dius, si posem l'all sencer, però... No. L'all l'hem posat al forn, l'hem cuit per 45 minuts, o una hora, depèn del vostre forn, fins que està tou. Llavors, l'hem pelat les pells de fora i hem agafat cada gra d'all i l'hem apretat perquè surti la polpa, però no la pell. No posem la pell, només posem la polpa. We squeeze each garlic clove inside, but not the skin, just the clove, okay? La pell, la polpa cuita, if that makes sense. Val. Tenim una fina capa de sucre i només en el centre. Fixeu-vos que no vaig a les vores, No suporto les capes gruixudes de sucre. I ara engeguem la torch, igual com quan fumeu marihuana, el mateix. Vull dir, no... Vale. Ja sabeu com va, Pillos. I cremem amb una distància prudencial. So we keep the flame at a safe distance. If we approach the flame too much, will become too burnt. It will become dark. We don't want this. You see how it boils, the sugar, it boils, it caramelized. So this is what we want. Here we go. Crema cremada. Oh!
pots fer servir el broiler? No, em sap greu, però no. Broiler doesn't burn sugar. If you don't have a torch or a crema catalana burner, which is this tool that you put on the flame, on the stove, to heat it up, and then you burn the cream, you just eat it without burning. Què passa? El xató, vale? Here we go. Aquí tenim un sopar català que té amanida de xató, boníssima, de Vilanova o de Sitges, tant li fa. De segon, un bacallà amb panses i pinyons amb espinacs a la catalana i romesco, una mini calçotada per a dos i un bol de crema catalana boníssima. And everything, if you don't speak too much like I do, and if you go for it, you will have this put together in no time. You can actually prep this in 1 hour sharp for a special event if you invite friends over for dinner, o si teniu una ocasió especial, o no cal que espereu una ocasió especial. Aquest peix el podeu fer, com veieu, qualsevol dia entre setmana i l'amanida xató també. Doncs això és tot. No sé si teniu alguna pregunta, alguna suggerència, milloraríeu algun d'aquests plats d'alguna manera? Segur que sí. Jo sé que molts de vosaltres sou cuinetes. Questions? Molts agraïments estem tenint per ara. Vale. Estem molt contenta. Vale. And there's no better way to enjoy this than with cava. Okay? Aquesta és la meva croada particular de promocionar el cava als Estats Units. Qualsevol marca que valgui la pena. Avui, els que estem aquí al Yondu Culinary Studio, brindarem amb un cava rebentós i blanc, que és un cava molt bo que el trobeu fàcilment. El Roger ens pregunta si es pot fer un altre peix que no sigui bacallà. Sí. A veure, jo això no ho faria amb salmó. Qualsevol peix blanc, aquest peix blanc indeterminat que hi ha a la majoria de grocery stores, que no sé si és tilàpia o jo ja no ho pregunto, fish, white fish, es pot fer. I l'Ester ratifica que és molt difícil trobar bon peix aquí i quin seria el millor peix per la zona? A mi realment m'agrada el sea bass. És un peix que normalment surt molt bé i és a un preu raonable. Els restaurants, the food service industry, they have access to better fish. Moltes vegades anireu a un restaurant i us posaran red snapper o inclús sea bass de molta qualitat. El consumidor normal no tenim accés a aquests peixos de qualitat. Els que vivim a Manhattan tenim la sort que podem anar al Farmers Market o podem anar a Italy i tenir un peix una miqueta millor. Però si voleu un peix allò per quedar bé, sea bass. Si és en família, white fish, que no sé el que és. Pregunta, pel romesco hi poses la crosta del pa o només la molla? La crosta també. I l'Àlex pregunta, com arregles el romesco si has posat massa apple cider? Això és fotut. Una cosa que pots fer és oli, afegir una miqueta més d'oli. És difícil. Si ja tens molt de romesco, jo posaria un parell de tomàquets més al forn. És una mica de temps, però poses un parell de tomàquets més al forn, t'esperes, els hi tritures a dintre, més pa i més oli. Si passes d'oli no passa res, si passes de tomàquet no passa res. L'apple cider és l'única cosa fotuda. Per això us he dit només una tablespoon. Què més? Més preguntes? Estic aquí, No tenim més preguntes? Doncs, bé, moltes gràcies. Espero que gaudiu d'aquest sopar organitzat pel Culinary Institute of America i esponsoritzat per Yondu Vegetable Umami i que ens veiem aviat. La Veronique pregunta el nom del cava. Rebentós i blanc. Si us agrada el rosé, tenen un cava molt bo que es diu de nit. No tinc comissió, Have nothing to do with these people. But I just love the product and it's really good for the price. Don't go for champagne, don't go for Prosecco. You will get much better quality for the price with cava. En
Jaume, people is asking when's the next one. We will let you know, okay? Si us ha agradat, doncs ja envieu mails al Catalan Institute of America i digueu-li als vostres amics que s'apuntin, que el que necessitem són socis per fer que aquestes coses passin. Els socis som els que fem que puguem fer aquestes coses, d'acord? Moltes gràcies, que vagi de gust i bona nit. Salut! Moltes gràcies. Gràcies, bona nit. Moltes gràcies. Gràcies, bona nit. Moltes gràcies. Molt bona nit. Gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Gràcies. Bona nit, Jaume, gràcies. Bona nit. Gràcies. Gràcies. It was like hundreds of people. Gràcies. Molt bé. Bye. Yeah, you could see the, yeah, but now many people already left. Now 32. Oh, okay. Yeah. No, També, Monfils també. The total, No, sorry. the total here, participants. Bueno, el nom de l'oli que he fet servir, bueno, jo el compro aquí al Jubilee, al Financial District, perquè nosaltres estem ara al Financial District. Okay, let's see. We can leave, right? Yeah. Ja havíem avisat. Vale. Ferran Royo, moltes gràcies.